Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Burundi yacu. Update n'amakuru agezweho muri kano kanya tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Rero niba utarakora subscribe ku rubuga rwacu, kora subscribe kugira ngo nibura amakuru tugenda dutegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere, kuko tubagezaho amakuru yizewe cyane. Rero nago bigoye ni ukureba hasi gato ya video urimo kureba, ni ruhande rw'izina rya channel yacu Burundi yacu updates. Rero urabona akajambo subscribe kari mu ruhande rw'iburyo, ugakandeho utegerezeho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera, ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Namakuru rero arimo kuvugwa cyane muri iki gitondo, bihuje n'amakuru amaze iminsi avugwa, atangazwa na twirwaneho, atangazwa n'abayobozi bakuru ba M23, y'ibijyanye n'intambara cyangwa se na Genocide irimo gutegurwa, yagomba gukorerwa abantu bari mu bwoko bw'abanyamurenge. Rero kuri ubu ngubu leta y'u Burundi imaze gushyiraho umucyo, imaze gutanga itangazo rikomeye cyane, aho rero tugiye kubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ntujye kure, ese koko yaba yemeje ko iyi ntambara cyangwa se iyi Genocide igiye gukorerwa abanyamurenge koko ariko bimeze, cyangwa se hari andi makuru yaba itanze atandukanye n'ibyo twirwaneho yavuze cyangwa se M23 yaba yaravuze. Ibi byose turaje tubihuze none n'itangazo ryatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero nawe yagize ibyo atangaza kuri iyi Genocide irimo gutegurirwa abaturage bo muri Kongo ariko bo mu bwoko bw'abanyamurenge, abatuye mu misozi miremire ya Minembwe ndetse na Fizi, birumvikana muri ziriya nce n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo, aho kuri ubu ngubu birimo biravugwa ko abasirikare ba FDL barimo gutozwa n'ingabo z'u Burundi, ariko u Burundi bumaze gushyira umucyo. Tega amatwi iyi nkuru kugira ngo usobanukirwe byinshi. Si iyo nkuru gusa turi bugarukeho, turagaruka no ku nkuru ivuga ADF. ADF ni abasirikare cyangwa se n'umutwe witwara gisirikare urwanya leta ya Uganda, ariko ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero uyu mutwe witwara gisirikare n'ubundi ni umutwe witwara kiyisilamu, ni umutwe w'abayisilamu n'ubundi urwanya abarokore, urwanya abantu basenga b'abakristo. Rero ibyo byose biraza guhuzwa n'ubwicanyi bukomeye cyane bwakozwe ejo ku cyumweru tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Hapfuye abantu benshi cyane, abandi baburirwa irengero, abandi baratwikirwa, abandi bahira mu mazu yabo. Ni ibintu bibabaje cyane byabaye hariya muri kariya gace. Rero ntujye kure kugira ngo tukubwire byinshi kuri aya makuru. Mbere yuko tukugezaho iyi nkuru ivuga ku bwicanyi cyangwa se kuri Genocide igiye gukorerwa abanyamurenge, ibyo u Burundi bumaze gutangaza, ibyo igisirikare cy'u Burundi kimaze gutangaza, reka twubwire iyi ngiyi n'ubundi yo muri Ituri ivuga ko umutwe w'iterabwoba wa ADF naru wiciye abantu barenga 48 muri kiliziya ya Komanda muri teritwari ya Irumu, ni mu ntara ya Ituri. Umuvugizi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuba aba barwanyi bisha abaturage tariki 27 Nyakanga 2025, ati ihuriro AFC M23 ryamaganye bikomeye ubwicanyi bwakorewe abavandimwe bacu bagera kuri 47 bukozwe na ADF naru kuri iki cyumweru kuwa 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025 muri kiliziya ya Komanda muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri. Yavuze ko leta ya Kinshasa igaragaza ubushobozi buke bwo kurinda abaturage, bityo AFC M23 ihita igira inshingano zo kugarura ubutegetsi bwa leta mu gice
mu bice byose bya RDC. Amahame y'ibanze yashyizweho umukono hagati ya AFC M23 na leta ya RDC ategeka cyangwa se ategeka ko mu nzira zo kugarura amahoro hagomba guhagarikwa imirwano, hagasubirwaho ubutegetsi bwa leta mu bice byose bya RDC. Dukomeje no ku yindi nkuru twifuje kubagezaho ivuga ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyahakanye byivuye inyuma cyangwa se kivuye inyuma amakuru agishinja guha abarwanyi b'umutwe wa FDLR imyitozo ya gisirikare n'intwaro mbere yo kubohereza kwica abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi. Umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo niwo uheruka gutangaza ariya makuru. Murabyibuka ko kuwa gatanu twabagejeho iri tangazo n'ubundi hano ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates. Raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zishinja ingabo z'u Burundi kuba zimaze igihe zifatanya na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya RDC mu ntambara barwanamo n'umutwe wa twirwaneho, mu gihe imirwano isa n'iyagabanyije umurego hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Imitwe ya twirwaneho na AFC M23 imaze iminsi itangaza cyangwa se itanga impuruza yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo abarundi n'aba FDLR rimaze igihe ryisuganya ngo rigabe ibitero ku birindiro byayo no mu duce dutuwe n'abasivile. Nibitero amakuru avuga ko biri gutegurwa mu bantu batandukanye harimo no mu mujyi wa Bujumbura mu rwego rwo gufasha RDC kwisubiza uduce dutandukanye turimo imijyi ya Goma, Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye yambuwe na AFC M23. Twirwaneho iri mu mitwe igize ihuriro AFC. Mu itangazo yasohoye mu cyumweru gishize yavuze ko ifite amakuru y'uko u Burundi bwamaze kohereza mu bice mu duce tw'imisozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi abarwanyi ba FDLR nyuma y'igihe batorezwa ku butaka bwabo. Wagize uti amakuru yizewe arerekana ko abo barwanyi ba FDLR umusaruro w'interahamwe zakoze Jenocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda baherewe imyitozo gisirikare mu Burundi n'ubufasha buhagije bw'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatanzwe na guverinoma y'u Burundi n'iya Kongo. Twirwaneho yavuze ko FDLR zamaze koherezwa mu duce turimo Ruvunji, Rubarika, Rurambo na Minembwe, aho zavanzwe n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo zikomeje kugaba ibitero ku Banyamurenge ari nako zibatwikira amazu ndetse zikanasahura imitungo yabo. Igisirikare cy'u Burundi mu itangazo cyasohoye ku cyumweru tariki 27 Nyakanga gisubiza kuri biriya birego cyagaragaje ko atari ukuri. Cyagize kiti ingabo z'u Burundi ziramenyesha abanyagihugu n'amahanga ko u Burundi bubana mu mahoro n'ibihugu byose bituranye nabwo bugendeye kuri politiki yabwo no kutagira uwo bitera no kuba umuturanyi mwiza. Burundi rero ntibushobora gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose abatera igihugu cy'umuturanyi. Amahugurwa n'imyitozo yose ya gisirikare bitegurwa cyangwa se biteganywa kinyamwuga kubw'inyungu z'abarundi hagendewe kubikorewe cyangwa se hagendewe kubikenewe na FDNB. FDNB yagaragaje kandi ko Jenocide iri gutegurwa gukorerwa Nyamurenge. U Burundi bushinjwa kugiramo uruhare. Imvugo yatangiye gukwirakwizwa mu Banyamurenge kuva AFC M23 na twirwaneho yagera mu Minembwe no mu nkengero zaho igamije kwenyegeza urwango mu banyekongo batuye mu misozi miremire. Igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ibyatangajwe na twirwaneho ari ibinyoma bigamije gusiga icyasha, bivuga ko kibyamaganye. Cyunzemo ko ingabo zacyo ziri muri Kongo zikorayo ubutumwa cyangwa zikorera ubutumwa kandi bakabikora kinyamwuga no kubaha mu buryo bukomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu
ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi.